Kako se boste usedli? Ja. Kar usedi se. Krba. Ti se ti v kar v naročju usedi. Ja. Vi se boste držali. A se ti lahko primeš za tale trikotnika? Dosežeš? Ja? Še z drugo roko. Ni se ti treba vleči, veš? Samo držiš za oporo. Vi se boste pa tukaj gor. Vi se boste pa tukaj višji gor. Držali? Ja. V redu? Zdaj vas bom zanihal za to, da na avto zdrite. Še ena zadeva, tik pred zaustavljanjem, Se só tu pé, njeno é. glavo Tem que ficar sentado nisso, né? v desno stran, pa isto makajte zaradi tega karabina. Prav? Ne, karabina ne drži. Da vas ne prčipne. Samo njeno glavo umaknite na stran. Ok? Okay? Viš, lahko tudi držite, če dosežete, uživate. Ti lahko spusti, ne? Noge, Kar dvigni noge, ajde, sedi se. Ko? A vidi? vidite, da najlažje, če bi da se noge Saltar, skupaj. entendeu? Pa ne, Pulindo. objame z nogami. Já tá me dando aqui cagaço. Zdaj tukaj noge smisel stignete. Pa ne pozabite dol glave. Aqui que se mostra Stran agent. que você não tem medo de altura. Ok. Mano je boa zanikala. Gremo. Bala ainda, ó. Ok, dobro še naslednji. Pusto bigar. Da te pripravim. Ok. Mario je strah. Mene je tu. Znači, na hudga, fajn. Fajn pobrni. Nič hudga. Pa gledaj, kje je varo hudga. Zdaj ti lase, prosim, zabaš. Ela tá chegando lá agora. Jakno ali pa pod kolovara. Chegou. Ok? Pojď zabaš.